La moindre hizo siri telebre. Okay, tunashukuru, merci kutupatisha haya. Mungu iko naona na nyie watu maere fisi ma France International ma Comité International, siamseme kitu sawa. Tunashukuru batoto wa sawa, Mungu iko naona. Presence ya Mungu katika kikao hii, tutaalika Pasteur Mushaga, Pasteur Pilipili akuwe hapa mbele. Pasteur Mushaga Lusa akuwe hapa mbele. Watakuwa na makuta priere, hapana priere kukawia. Pasteur Pilipili. Tunaalika representant wa Komiko. Tunaalika Évêque Francine. Tunaalika pia Monseigneur Bahati. Kin marché hapa wamebomola kabisa. Kin marché wanaiba kabisa, kin marché yote wanaiba. Ndio hapa kweniko kabisa, niko sur terrain. Kin marché wanaiba vitu vinaisha mkin marché. Angalia wewe peke, mwangalie vitu vinaisha mkin marché. Kin marché yote wanabomola. Mwangalie niko sur terrain kin marché. Ndio hapa kote wameiba. Angalia nyewe peke na michoro. Watu wanahomba terminisi wote wamebomola chini mpaka wanafika mkini marché. Mwangalie nyewe peke, mwangalie. Hata wana milisia kwa nini kuchimbia zote. Pale ndio mpaka Amerika kujua tu. Kwa mlo Ndio ya maji na rudia.
Unakale katoto njoo kwanza mstari. Communauté internationale umeona. Hawezi. Sasa kuja kwa dunisio. Nulu wa katikati waka Motorola jante Na wanafilmaka. Prisonnier. Un prisonnier déjà. Il est aidé. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? La moindre escarmouche visée sur les okay. Tunashukuru, merci kutupatisha haya. Mungu iko naona na nyie watu maere fisi ma France International ma Comité International. Siamseme kitu. Sawa, tunashukuru. Batoto wa sawa. Mungu iko naona.